Reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani inshuti bavandimwe bacu tugatse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe by'umwihariko ni imirwano ikomeje guca ibintu ku butaka bwa Kongo hagati y'umutwe M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Mu nkuru zidasanzwe tukuzaniye aka kanya M23 yongeye gukorera operation ahitwa muri Nyiragongo ivumbura aba FDLR bagera ku 117 abagera kuri 36 ibahitana ndetse kandi abandi bafatwa nk'amatekwa. Turaza kwikoza kandi mu bice byahariya muri Kivu y'Amajyepfo aho M23 ikomeje kugenda isatira ibice byinshi bitandukanye ikora icyitwa operation Karabutaka, operation Karundura, byose turabyinjiramo indani twandani tumenye uko situation ihagaze muri rusange, tumenye ese ibintu bihagaze bite muri rusange. Ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, M23 ikomeje kugenda icimaka ku mirongo imbere ku rugamba, M23 ikomeje kugenda yihaniza igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Niko kandi nanone mu nkuru zidasanzwe nkuzaniye aka kanya ntago nshobora kugucika nakubwiye ibyabereye ahitwa Warikare muri ya misozi yahitwa Bukumbirwa ndetse na Zayikobo aho urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane ndetse rukaba nihurizo ku rwego rudasanzwe. N'urugamba Karabutaka aho M23 Warikare icyitwa ababirigi baje nk'abacancuro baje gufata igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ku mirongo imbere ku rugamba. Nk'ubu turi kuvugana kanya ababirigi bagera ku 16 barasiwe mu gitendo Karundura Karabutaka ahitwa Zabukumbirwa na Ikobo nyuma yuko ababirigi icyitwa GPS jamming M23 iri gukoresha yaje gutuma M23 ivumbura bimwe mu bikorwa by'ubutasi bw'ababirigi mu kurwanya umutwe M23. aha kandi ndakubwiza ukuri yuko biri kuvuga yuko n'imikoranire hagati y'ababirigi ndetse n'umutwe M23 nawo wamaze kubona yuko ngo ibi biza byazamo amacakubiri akomeye cyane nyuma yuko ababirigi bakomeje kugenda bakorana n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Biragaragara yuko ngo bamwe mu banyepolitike bakino gihugu cya Kongo batabyishimiye cyane. Inzego z'ubutasi Anire ndetse na Demiyape zikomeje kugenda zigerageza gushyamirana cyane. Biravuga yuko inzego z'ubutasi Anire ndetse na Demiyape harimo icyitwa amacakubiri cyane aganisha ku moko ndetse kandi hakabamo amacakubiri yironda akarere nk'uko bikomeje kugenda bivugwa n'abari kurebera hafi ibiri kubera ku mirongo imbere ku rugamba. Nshuti muvandimwe ngarukanye page zikwemo byinshi, ngarukanye amakuru adasanzwe utasanga handi uretse kuri no murongo mugari urajwe icenga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Ngarukanye cyitwa umuganda udasanzwe ukomeje kugenda ukorwa na M23 muri teritwari ya Masisi muri biriya bice bya Sake, Daragamarene uzamutse za Kitumbiri no mu bindi bice bitandukanye. M23 ikomeje kugenda ikora akazi ko gutabara abaturage cyane cyane abasenyewe n'intambara ndetse n'abafite ibindi bikorwa bifitanye isano n'intambara bitari byiza byabagizeho ingaruka. Ibi M23 irabikora mu rwego rwo kubaka icyitwa Kivu y'Amajyepfo no mu Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo n'ubundi urugamba Karundura, urugamba Karabutaka M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo bari kurwana barurwane mu buryo budasanzwe kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Ni political system iri gukoreshwa na AFC M23. Iyi ni politike yo kurengera abaturage M23 idatoranyije ndetse itarobanuye akarere cyangwa se ngirobanure uno muturage aravuga ikinyarwanda cyangwa se ntavuga ikinyarwanda. Ibi byose bikomeje kugenda bishimisha abaturage b'igihugu cya Kongo bakavuga bati twabona gute umuntu dutabara kuri uru rwego, twabona gute umuntu ufite ubunyangamugayo ndetse n'ubupfura bungana butya bwo gutabara abaturage adatoranyije akarere cyangwa se ngatoranye uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi rero byamaze gukoza isoni uwitwa Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo wabuze amajya ndetse n'amazi witabaje ababirigi, abafaransa n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi cyane yibanda mu gushyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda. Ariko byose mu gushyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda ntacyo biri kuvuga kuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'uwitwa Evariste Ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi n'ishyaka rye rya CNDD FDD biri kuvuga yuko ishyaka rya CNDD FDD aka kanya turi kuvugana
riri aharindimuka nyuma y'uko iri shyaka rya CNDD-FDD rigize gutya rigakorana bikomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ngo uwitwa Everett Ndayishimiye bakamuhereza amafaranga bakaza no kumwemerera ayandi, ariko bikavuga yuko uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ari kugenda bigura intege mu gutanga amafaranga yemerewe uwitwa perezida Everett Ndayishimiye. Binavugwa yuko ibi bintu biza guteza icyitwa ubuzima bubi ku ruhande rw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, nk'uko kandi bikomeje no kugenda bigaragara yuko umutekano mukeya ndetse n'ibibazo bikomeje kugenda byiyongera cyane, kandi hakazamo n'amakimbirane hagati y'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi nubwo bitari kugaragara cyane. Aha kandi igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gishyamirana n'igihugu Pruta n'igihugu cy'u Rwanda. Ahangaha biraterwa n'iki? Uwitwa Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko M23 ifashe imisozi yegereye hafi ya Uvira, umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Ndakubwiza ukuri yuko ubwoba bwabaye bwose, uwitwa Evariste Ndayishimiye ari kwikanga yuko M23 ishobora kuba yafatanya na Red Tabara bagakuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi burangajwe imbere na perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa ishyaka rya CNDD-FDD, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa ku makuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni amakuru akomeye cyane icyitwa Red Tabara. Biravugwa yuko byanga bikunda ntabwo ishaka yuko amatora azaba mu mwaka wa 2017 agomba kuba bitewe n'uko politiki uwitwa Evariste Ndayishimiye ari gukoresha ngari politiki itishimiwe na gatoya n'uyu mutwe wa Red Tabara uharanira uburenganzira n'ubuzima, cyane cyane ibikorwa byawo bigaragara nk'ibikorwa bya AFC M23. Icyo bitandukaniyeho ni ikintu gitoya, kandi bigaragara yuko icyo batandukaniye nuko bamwe ari abarundi abandi bakaba abakongore, ariko bose icyo baharanira ndetse n'icyo bashaka ni umutekano ndetse n'ubuzima. Umutekano n'ubuzima rero M23 irwanirira, ni umutekano n'ubuzima Red Tabara irwanirira. Irakubwira yuko itazigera ihagarika umuvuduko ifite wo kurwanirira icyitwa imbaga y'abaturage benshi ba hano mu gihugu cya Kongo, kandi Red Tabara nayo iravuga yuko itazigera ihagarara. Operation mu kibira zirakomeje, icyitwa inkuba zikomeje gukubita abarundi b'igisirikare cya FDNB bakomeje guhondagurirwa mu misozi yahariya mu kibira. Ishyamba ry'ikibira rikomeje kuba inzira y'urupfu ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi. Byose biri guterwa n'iki rero? Turabyinjiramo ndani kwa ndani tumenye byose n'iki kiri kubitera. Kuki turi kubona intambara karabutaka, intambara karundura, intambara itoroshye ku ruhande rwa Red Tabara n'igisirikare cya Repubulika y'u Burundi? Kuki turi kubona intambara idasanzwe ku ruhande rwa M23? Ariko bisa naho M23 noneho operation yagarukanye, ni operation zo kurwanya FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 ikoze jenoside igahungira ku butaka bwa Kongo, igashyigikirwa n'abanyepolitiki batandukanye, by'umwihariko witwa perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo ufite imigambi mibisha, imigambi karundura yo gushyigikira iki gisirikare cya FDLR yavuye mu Rwanda muri 1994 ikoze jenoside, nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa nuko witwa perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kwifatanya n'ino FDLR, kandi bikagaragara yuko bamwe mu FDLR mu makuru y'ubutasi akomeje kugenda atugeraho nuko uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bamwe mu basirikare b'aba FDLR ari kubahindurira amazina, akabambura amazina y'Ikinyarwanda akabahereza amazina y'amakongore. Nshuti muvandimwe, urugamba rwongeye gukomera cyane, ngarukanye page zikubiyemo byinshi, ngarukanye imbaduka gikomando n'amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse kuri uno murongo mugari, aho ndajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. N'urugamba karundura, n'urugamba karabutaka, n'urugamba karundura, n'urugamba karabutaka. Ngarukanye byinshi bidasanzwe, ngarukanye amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse kuri uno murongo mugari, urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Nongera gushimira abakunzi bacu badukurikira mu gihugu cy'u Rwanda, abakunzi bacu badukurikira bari muri Afurika, Tanzania, Kenya,
mu Burundi, abadukurikira bari hanze ya Afurika y'Iburasirazuba, za Mozambique, Malawi, South Africa bariyo, ku mugabane w'Uburayi, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Bubiligi, mu Budage, hose bariyo, muri Leta Zunze za Amerika, muri leta zitandukanye, dufite abavandimwe benshi. Nimugire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ijya wibuka kwibanira nanjye umunsi ku munsi, maze ubundi nanjye nkugezaho amakuru